28th August Awurade Adom kakra odi yetwa ono odi enhya ase no odi yembewie ne en Awurade asenso ma okra no ni pedua stations ne doso enso de wayan wo se bribia na Adom TV na ade beto nti yeda se papa ye sori announce wa sori ya mi hira opa na onhwe so wadi frame ene wa fie be mo me ne incoming honorable Bismarck akwesi so nyanya honorable nti ye incoming Bismarck akwesi insia boaten e kanidi ho me mo akwa be efiam jo se bibia aboko de se ya wona te ko oh yes what sa anwum boboba akwanti sa che me se patient nyako nti e ho na me de ne wo ti enyama mu kura I will refer to say make us unyanya honorable boboba oh say boboba enyama ma eri ntime ma sa title boboba Matiase yeah eba and the body e dey beba nkwa ne amodin wo hoyi and the e dey beba se nipa ntiase se emre ne sesaye unyame nsem udi kan abrabo mana woni first etu mu onyame ato mu nsem na se bi wo kire ho na eni bi no onka hu se time changes from unte hoda ya ka se time changes and change say oba be ye hiani amobia basic sa be change say ebedu time ya nipa obu na nimtia oba be hiani mu sa no matter what obi ehia obi o so we sikani kura wo hia obi changes one day no kura the table will turn so the better ne ba mo say mo wie mo kasa nipa ho a eno fie mo ade bu o Shoprite na me hwe lady bi na okuta ne car remote na the way o tram omo ejibe bi ejiska fiamre ho bisano do you know me do you know me for and I'm like man oh yeah hwan dia sen unsomo no omo se nyina one person adaso and all the tools man no and a lady in so so kene fagu when so because yam say guy unsa say camera so on person na kwa question or no jisika it was a fagu breja so e mama ana be sister enwe na dey for say all the two men enwe me me bia na say komode bi na di ka koso na want ya fia enwe don't know who I am. This is where you will remain. Hey, Yehovah, mon chas, and your bro titiri. Now recording them me. And I say, and Brony be a meeting at Chino. Why should no I late say, yeah, whether what can be. And boy, Radin who be a mobo. And what Sunday best. We be and for two teams say, Emre, sir, Essa, and you see the beada. Kwasi aka we mame me fa ayi wasifu edi emra kwasi nkura na dodo anyanyem wo mo preo enti mesra wo mo a mesra munya abotre na me kire say wo kokora wo nyem kora bibia ye oke kora na da se na asanyem nkura no dodo no anyanyem na de enwanwa kora ne se wo mo ma ye innocent no hard for na hu mo hu sakwa yakwa bona wo mo nyimo na ayi for no mo nyom for no nyem den yesremo ni die mu a muntwa so mo amodi kan mo anyem na de ntime nya ho hwe enya bawie enipa na eba fie mo amodi akire no form 2 for na mo so mo be battery no nya botrema system no na baba beda wanwa kura be hu na ogu na nitie relax na mo hye condom me ma no so ekode mamo yesremo munya wo mo munyini mo mumia onimu mia bibia da ho kama ti sa fistula ye no so wo ho nkran kete sa na se ho ne hwa na ho tire bi ti se kwasi ti fa ho a e de ye beti afem to ba wie na fistula cases no so e ko so ti esremo we me ka so ama ma me kan wie ya bo tire bi du achi abego vas ma ba me shedipa enti ba me fancy enti ye me twa so ba sabretentin nyina ne se nkran mo nto mo bo abatan no mo me ne ye ma no nkasa mo nto mo bo don't rush eya no kura nyame ade bi oyeye bi aye ade nso onya wuramu nko ade mu pie no edene enye problem ba hwe ho yie wonnim odache wonnim de esi wani so to relax na bo sha condom be ma na mfa bi ama wo ba na kura wo de because oya de akoka hwe no nko na obesa akọ second time kwa to aso a fa condom sha ho na wo bo ho ban free ni sim wo bo ho ban so afri nya rom yesremo papa
the rate amonyem dada ene o mo de afi na enya 2 months eba no monto mo bomaye wate ase ye do mo panti na refer mo muntie self to ye de me na kwasi kan say eno na me ready story cohabitation universities so say there e ma no nhan eni be mu omo hostel omo boys and it and ya wafo in disguise that is it that is it na the to be a man say ya homeche yes majority of women no enye omo the self-contained hostel no omo ne colleagues be about say 2 3 ehye nti say na also dan na ekoso say ne be na say oba o se ba ko ye fast na eja aya so ha de wa haba na so wa yapamo enti but omo da bom sorry bom oh yes ebi ni bi da bom ebi ni bi da bom enti dia wotire ye tiefo eja wo manda wo masam ka yourself bro for ya na doso enti dia omo pa chere ne say no pa chere say okọ university awodo na is a man me man no ene da hostess as omo te say like ye ware anisa ene bi mu so enye hostel ko bi so high dine na omo ti mu enti we ye UCC study reviews it said rising cohabitation among university students as a UCC for na ye nhwehwemu na ni nyina nso se ne no rent ne boarding hostel no so kwabra ne afa ho no cash out wo ho saa enti ebeba ne sa ba sha no nso na abewie no o bewie no anwa no na obi hu akodim na the broken heart ne depression no ne ade bebre aba because adwuma kwabra ne aye wo school mu ho pa ewie kire ya anwa na okohu obi foforo no ya ntime so me ni aba emfo hia ni sem hunu sei yero hu na pa ode na ukoda we obe use machine no won say amo awa use asini o man say wo ye bibia say kan we wo say sua de wo say sua we and say anya better ade sua ne aware ne ade it's not as if say a man e come asem ye mo musika for hostel ya mo so na ni ato de kwato ayi ho ahwa he Brazilian ne ni mia ayi bon straight ni bon green ade na wo to pressure ma ho to bo wa brabo no relax unyai ese ko habitation ko sua de e ho na akọ ware fi de o ware anesa afi we machine e ko ti fa so na afi because the open hu asi my menfa Adom koma enura lady na ye modi o ya do bi ye asante mampon video area view video yi lady no comment what by mampon me ntwim pro ho bi mu da ara de ne si osu bi atwene di yes now what's that say the experience no share so we come pa ko onye mampon onye say yes mo nya sa de no enye say kro ni di enye sa na de wo yes mo obi kan na hia se ma so yes mo e be fia sa na wo say kro ni di yes mo e de mo hwe mo yi because en kro do so e de no mampon pe no boy time get say ebi ni se ne ka ho asem wa hai so nti o deja ho ma enema ebi kotia wa time ka se bia be ko na nipa no kwa no teacher ni ya to na free baby onye teacher ni onim de oka obi on na twempena de onim no eti mo me hwe hu yi ena de ye me hu 0302211701 702 703 704 0302 what's for free na o headline yenti kasi drip so ye adwuma drip na start yes okay ye kwan ya so ye kwan ha ne he kokomlemle ni ye u sane e de akọ NPP Greater Accra Regional Office no e de che kọ na mu efia na hol matutu kro ma drip ena no pem do ya do ma drip no ma drip mo drip akese no ma drip mo ma akese mu ma drip mo ma ye hono mo ya de ayi ho say wa ya chimota from circle okoi na wokọ achimota overhead no apenkwa hono mo side wokọ mi ebi o kan kwe okay ene pata sam le word no mon drip na na minim de hye ho na ayi na say go for de bi ayi ayi central misa yeah I also central for the drip of drip in other areas. Yes, Minister for Roads and Highways, Minister for Local Government. More than a year, Juma. Assembly's net drippy. I say, at least a boy. She cannot be to me a few quaning in our swaying in a camera. Not to control it, Missy at time. Oh, no, my many never want to marry. Oh, far. And would repair some as a fat level. Okay. Oh, my idea. So, Roads and Highways Minister,
local government mo ya de because mo ni ni akire na omo drip more emfa mayen omo drip more fa mayen if your ABC News or the Dr. Matthew Opoku Pempefoni about the vote NPP to safeguard impactful initiatives. It was in share pa na na do dan ko for na by e de aba no Ghana for san to aba biem emma NPP se be ya obetimi abo eho eban 24-hour economic policy just talk nana ohirin to and akeke be dia kire mampenda da John Draman mo so we kasa 24-hour economy be ni be bia kasa na o kadugumisa eti ABC News enonom the Accra Times Mahama's pledge to Ghana the NDC government I lead will be about you eti mampenda da John Draman mama so na ashebo ese Ghana no a NDC pre abedi animu no obi bia obebia beye about wo Ghana name GRA schools press calls on its customer-centric policy. Eti GRA for so she has for atram kwan yo customer policy ni share no etimi eye adwuma e de efa. Speaker Badwam Champion Sport Development Commission state of the art Marco Sports Stadium in Nadoli eti the constituency so state of the art sports stadium won wa pound man o chem say yami eni yagudi echi pa sanso no so betimi disika kese abre o mine the custodian dry spell government earmarks 8 billion Ghana cedis to support farmers tefia enso ya ento estimative no mantem no am say akuafo eno baya ahye be say 10 billion Ghana cedis abase prempren akase wonyam 8 billion yo de eso akuafo no asne emzem so mse see hectare bi obi abetimi anya be say 1,000 Ghana cedis per acre. Okay. It's 1 acre biano. We see we for the start. Now so na Adom online kra na da whole urban na champion. Aha, o see you hu ni show bia free. Aduane bia enko ake. Short. Aduane short. Ebenya. So for us me emfa ebro ne mo enko abonti for na. Ya ho nso ye de bi komo bi. Na say ebro de best aboso mi ensa na afefe. Ba ho say nso na nto ye wo ho ni ti. Ama ba so no apensu amomo. Manu ba so apensu amomo. Mahama in 24-hour economic gaffe, 9 club owners baffled over his day club proposal. Yes, my pendant Mahama say a 24-hour economy no 9 clubs so come. Okay. And a 9 clubs on a back and the emfa if you had a mumba. O see we are no barbecue so look. I ask more. Omeba. Ebe mu nko de ne ma bebe. We are nyada ma for barbecue. Because obi ayi bi nzo pese ebe hu nani ma wi. Yeah, we say we are the Kabeya, and all study and run and football. New era of skills development. Why ye graduates 10,000 artisans? They not for the see or Tachiman. I'm not for best life. Yeah, Omanyan Titie, I was son of Jumemu, and no bumper for Pomo. I'm a more acadian, and so the account so far and conquer your more eduman. Government to use NHF model for district housing units. It's a bumper for the about you munya for kojo pankran phone ni unsa ban eye eden ye cc se na be agafo betimi atobiem o se aban de eye NHF for nhye ni bi no e na be ye adwuma se na be ye ene ye so betwa ne kakra e wo fom pa ne mra fom no bi anya bi no ana hia because sale mra fom say wo camera fom to your level yeah ye 1,000 Ghana 1,500 ye nya bi no mun si sabudi mu ema ya so rebre ni me bu afia ya ntiase yes say no kwa bruche bi moje $3,000 but on cost of kwa pefiato so interesting bana assembly wo adomonline.com pregnant women award tema na nka pese director mfanto so mame mso mu ya anemic Yeah. Oba pimfo so we anemic a problem. Nearly 50% of pregnant women in term are diagnosed with anemia. 50%. Yeah. It just say half of pregnant women e ma pimfo e mo ha mu chemu aduonu 50 or more emoja aso awe. E be simple. Hey, we are not e be simple. Me say money die mu a. De na de ba se ye ne die ye nyimo achimu dani ade ncheche wane niam anuane a wo se ye die anuane no wo mu kontomre nkwam sisai na wo dina hyehyɛ moja fine ye ne no ye de mempa ye mo maduro so wo nom na abusti won mesra mo nyinsan doctor na wo hwe okura ro ne hu ide de ekoso e nyame adom ye sra mo
muni di ye na mamu moja oba tan ana opemfo ni so biru na nenam ho ani so biru wa fast hospital ne enhwe enkoto aduro bia wo onyem a wa beye can say men pay disabled but like wa beye me who were the kabat person ka adeswa so die nya adeswa like wa ohiamwa yeah and anyway nanam se nua ba ko pa no adeswa sa ni wo fa chiriba where the name ma fa cheme nti yesremo didi yie bibia ha opemfo a enkodra store ko o midwife ho o gaini ho no hwe 50% de anodin yesremo pa didi yie na wo kan o ye halum no eye niema ne bo wo fomo na make ansusu akontomre but ye penny be kwakoto na 100 Ghana cedis so person just say when ye bia to bintino minisika aso wo ska but anya sa didi yie ma ansusu ahia na beto unku a me so blend bi kura na de chef feed na no mo a mo te sen no a o sen no say yi kakra wo ma fine pa ya no bi ne boost you ne fe kwa say wo dey ayi je ne na che wono so no na ya che o twe free ja so na o twe gu ne che nya chi bebre esa wa yi nutrient ni nyina afiri mu kakra bi ideal kwa twetwa gu so sa awe ye efianko ya obako umpe no kore ya di si ha na emu mienu ye show no agodie mu nsam ba Bernard Padibotwe nyameba e dey boy wie per week mu nyina frequent urination jonso bi wo ha jonso afi asa wona wo free ha kokumase untumi nko be jonso kwan mu sa nya normal tikan ho ne mfa nwie efiada sa na edi nkomo no ne sister Sandy beba ahosepe ba na fe nkomo ahodo bi bebem be man munyamfo tena se de asemidika on le ogira ho mpo de asemidika beba na fe wasade mpensem na interview yes ene ma me Joyce Bauer sa me yada de keke NDC manifesto about women bank sa okay yes, women bank sa NDC ba pa women bank ba na ne nam na masika igugu ye ho sa enti entie sa community ne ye mo bi ntenka nkyero watie na wo fe wa analyze wo ne ma ye kwaba